Ma ja, evo, bili malo gledali Zadrugu i malo po YouTube, Omču debelo gledali. Evo još kućiš, 20 minuta idem kroz u šumu, nigdje nikoga. Eto, uglavnom javimo se poslije kad stigne. Važno. Čekaj, su ono večera Zvijezde Granda. Pa super, pa imam što da gledam. Super. Taman ću ja stići do jednog pola 8. Eto, hajde, čujemo se poslije, hajde. Ćao. Da li ima ovdje kakav je cilj? Ima li koga? Come to me, the men in the dark. Tako si lep momak. Evo kupio sam ti maliće, babe! Mrzi me hiljada, voli me milion.